Ka qenë takime jashtëzakonisht Sredbata беше dinamike, me mendime много динамична, debate, Bashkimi Demokratik со различни мислења и дебати, Демократската унија за интеграција ka kërkuar që të respektohet marrëveshja e dyqarshorit dhe 15 Демократската унија за интеграција побара да се почитува договорот од 2 јуни и протоколот од 15 јули, të respektohen të gjitha të arriturat e marrëveshjes deri më tani, да се почитуваат сите достигнувања што ги имаме преку договорот досега, të vëhen interesat e shtetit mbi interesat partijake, да се постават државните интереси над партиските интереси. sigurisht të gjitha palët kemi patur dallime, И сигурно дека сите страни има разлики. nuk arritëm për fat keq që За жал, të не постигнавме me согласност të arriturën e marrëveshjes së dyqarshorit dhe 15 korritit mbi datën e zgjedhjeve. со реализацијата на договорењето на 2 јуни 15 јули во однос на датумот на изборите. Tre parti politike u dakorduan edhe për marrëveshjen, Три политички партии се согласија të respektohet tërësisht marrëveshja. за договорот и крајно почитување на договореното. Njëra nga partitë nuk Една од партиите не се согласуваше со датумот dhe në parim mendojmë që и во për принцип gjëra të tilla duhet konsenzus. сметаме дека за такви прашања треба да се постигне консенсуалност Dhe sigurisht në vitet në vijim do vazhdohet и секако дека во следните bisedohet денови ќе се продолжи со преговори, со разговори për të arritur pajtueshmëri. за да се достигне согласност. Ќе одите ли на избори без опозиција? Nuk dua që të ndaj një mendim të tillë, Не би сакал да имам слично мислење, такво размислување, sepse duhet të veprojmë të gjithë së bashku. затоа што сите заедно треба да делуваме. E thash edhe në fillim që И кажав уште на vëmë почетокот interesat e shtetit, дека треба да ги ставиме државните интереси над партиските интереси dhe të bëjmë përpjekje për një zgjidhje konsenzuale. и да направиме напор за консенсуално решение. Оставате простор да се врати и се да се нанасат на преговорите. Pres që në ditët e vijim të Очекувам reflektojmë во следните денови да рефлектираат сите страни dhe të marrin angazhime dhe përgjegjësi и да превземат ангажман и одговорност истовремено. A është Bashkimi Demokratik i integrim i gatshëm të shkojë në zgjedhje edhe pa opozitën ashtu domethënë. përgjigja në këtë Дадов одговор на тоа прашање. Фала ви многу. Хала.